дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар меҳмони мо гурӯҳи фотон қарор доранд ва умедворам ки бозии хубро ба намоиш хоҳанд гузошт. ин гурӯҳ дар мавсими навбати бозии чандуми худро баргузор мекунанд ва соҳиби устодони бисёр азиз иборат ҳаст ва ман каме баъдтар шуморо бо аъзоёни ин тим ошно мекунам. ёддост мешавам ки дар қоидаҳои бозӣ ягон хеле тағйироти ҷиддӣ нест ва қоидаи асам асосии бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. аз имрӯ мо интизор ҳастем ки ҷавобҳое ки шумо пешниҳод мекунем комилан дуруст бошанд. хуб, 1 дақиқа вақт пешниҳод мешавад ва фақат капитани команда хоҳад гуфт ки кӣ бояд ҷавоб диҳад ва фақат мо ҳамон як ҷавобро қабул мекунем ва баъди он ки қабул кардем ҷавоб дигар намешавад. хуб, ин қоидаҳои ҷузъии ин бозӣ ҳастанд ва дар ҳайати тими фотон имрӯз ширкат дорад Маҳмадсаид Раҳимов, Хуршед Халимов, Фарҳод Раҳимов, Икром Одина Мамадов, Саидҷони Обиҷон ва сардори даста Абдусалом Муминов. барои шумо ман муваффақият орзу мекунам ва рақами саволҳоро инҷо худи ин таҷҳизот маълум мекунад ва мо ба пешниҳоди саволҳо шурӯъ мекунем. саволҳоро ҳайати эҷодии ин барнома омода мекунанд ва қисман саволҳоро бинандаҳои мо барои мо мефиристанд ки мо аз онҳо бисёр миннатдорам ҳастем. марҳамат, ба даври аввал мегузарем. рақами саволи навбатиро маълум кунед. саволи рақами 5. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. он бино ё он иншоот дар Москав аст ва муаллифи лоиҳа Шусев аст. шумо бо ин ном умедворам ошно ҳастен. хуб, баъзе аз муосирин ин биноро ё ин ҷоро дарвоза ба шарқ меноманд. гап дар бораи кадом иншоот меравад ки дар Москав аст ва онро баъзеҳо дарвоза ба шарқ меноманд? умедворам саволфаҳмо аст ва марҳамат, 1 дақиқа вақт барои фикр кардан. вале ҳамин Москва худаш пурра ба Осиё дохил мешавад. не ҳамин худи вилояти Москва, худи Москва. не ҳамин Санкт Петербург Европа иҷи. не ҳамин бино ҳамин савола бори такрор кунам. ҳамин номи биноро гуфтам пурра ки чӣ рамз дорад. дарвоза ба шарқ мешаш дига. не аки ин маъно ин дорад ки ҳамон ҳудуд ин тараф мисал ай ҷониби Санкт Петербург ҳамон ҳудуд ин тараф мумкин ки Осиё сар мешавад. ҳамон ҷо нуқтаи мумкин ки Осиёро аз Европа ҷудо кунад. 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? рӯи муҳтарам, ба ин савол пеш аз ҳама аъзои команда Одини Муҳаммадов Икромҷон ҷавоб медиҳад. марҳамат. خب به فکر ما این انشاءات که در مسکو وجود دارد او را همچون دروازه شرق مینامند. به فکر ما این برای که خود مسکو هم با آسیا هم داخل میشد. قسمان با شرق داخل میشد. برای همین با فکر من کریم
ممکن همه کرمل باشد кремлро ҳамин тавр ممکن дарвоза ба осиё мегӯянд ин албатта кремл аст иҷоба қабул кунем نه، فکر- хуб ин ҷобро мо қабул мекунем кадоме аз шумо дар москав будед همه ما بدگیم бо қатора кадоме шумо рафта будед با قطار вақте бо қатора рафтем دروازه و اون سر و بود вақте бо қатора биравем куҷо метавонад ки дарвозаи шарқ ном баранд ин акун ҳама намегӯянд лекин бисёриҳо ҳамин тавр ном мебаранд мегӯянд дарвоза ба шарқ аст куҷо метавонад бошад است نه وای استراخان بین قزاقستان و گرانیس روسیه داخل شوی و مسکو را در نظر دارد آخه بریم گویی не ин онҷое ки шумо бояд ёбед ин дар ҳудуди москав аст نه، ما گفتیم در دور مسکو ва онро баъзиҳо мегӯянд дарвоза پایسته به ба طرف шарқ مسکو می‌دارد یکم چی بدم جا کم хуб برای- ҳеҷ гап нест ин ҳамон гап дар бораи истгоҳи роҳи оҳани ё истгоҳи қазон меравад казанский вокзал казанский вокзал راست میگه نه саволи рақами 7 таваҷҷӯҳ кунед ба саволро барои мо шаҳзод орифӣ фиристода тобистони соли пештар дар вилояти қизилордаи қазоқистон мусобиқа оид ба намуди варзиши таеквондо баргузор гардид дар вазни 24 килограмм духтарони дугоник ая ва сая кендргали яъни хоҳарон дугоникҳо ба финал баромаданд дар финал онҳо нахостанд ки бо ҳамдигар яъни мусобиқа кунанд ё аз рӯи намуди таеквондо ҳунари худро бисанҷанд ғолибонро бо як роҳи дигар муайян карданд шумо гӯед ки ин кадом роҳ буд савол фаҳмост روی محترم یک مرتبه دیگه تکرار کنید سوالا тобистони соли пештар дар вилояти қизилордаи қазоқистон мусобиқаи таеквондо баргузор мешавад ва дар вазни 24 килограмм ду хоҳари дугоник яъне ая ва сая ба финал мебароянд ва дар финал онҳо намехоҳанд ки ба ҳамдигар ки рақобат кунанд онҳо дугоникҳо буданд хоҳарон ва ғолибро бо дигар роҳ маълум карданд ба воситаи дигар чӣ маълум карданд чӣ хел бо ёрии чӣ гуна ғолибро маълум карданд ҳамин аз савол марҳамат фикр кунед چیش نمیتونم نه اکنون ها در فینال برآمده و هرش نخواستم میکنم اینجا چی وریانت شده میتونم ممکن یا نفر دیگه قطعی هر دی اینها سبقت کردم یک تشو از ممکن چی نه هر فینال در برآمدم اونها رو باید هر دوش برای کنم یک کس باید برای کنم اون نخواستن همدیگر قطعی روی دیگر چی بوده میتونم من فکر میکنم که یه آدم میگه قطعی ایهو بنابرای نه اگه ضرورت ده یه آدم بی‌غرض دیگه خطی یا که تایکواندو خطی مثلا چی باشه مثلا یکی قفا میکنه یکیش دوی هرشون میخوان چی وریانت بوده میتونه اکو خواه як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марҳамат ки ба савол ҷавоб пешниҳод мекунад روی محترم با این سوالتون اعضای گروه حلیم خوشی جون جواب میتید марҳамат ростӣ мо ба ин савол кам тафкир кардем мегӯянд ки барои дар финал барои муайян намудани ғолиб шояд аму рақибоне ки пеш аз инҳо буданд шояд инро ба инобат гиранд чунки баъзе вақт мешаванд ки рақибонаша ба инобат мегиранд
рақибони пешангинаи онҳо. яъне ки барои муайян кардани ғолиб рақибони онҳоро ба назар гирифтанд ки киҳо буданд, ҳамин бале шояд ва чӣ хел аз рӯи ин баҳо додан мумкин аст ки кӣ бояд ҷои аввала бигирад? асад чемпиони пешангина буд ку охи асад касе агар бо чемпиони қаблӣ муҳориба карда бошад ӯ имтиёзи зиёдтар дошт, ҳамин хел? روی محترم یک پیشنهاد دیگر اگر اجازت باشد مرحبا. وقتی که آنها به دور فینالی رسیدند مقصد که در این چند زینه را طی کرده بعد برآمدن ممکن که سه دور بود یا 4 دور بود خب ممکن داوران اعضای داوران یعنی نتیجه های عمومی هر دو خواهران رو بینابت گرفته ما فکر میکنیم که همین خیلی پیش یعنی خالای اونها رو با اینوبت گرفتند یا نتیجه هایی که داشتن نتیجه های عمومی اونها رو فرض کردیم که لیکن استاد سوالی که ما یا جوابی که ما انتظاریم از این هم ساده است بسیار ساده است به نهایت ساده است که ولی شما حیران میشید وقتی من تلفظ کنم یعنی خیلی ساده است با یک راه بسیار ساده معین کردم خب چی رو بوده میتواند این ممکن آنها در وقت فینال برآمدن آنها دوگانه بودن یعنی خواهران بودن ممکن خوراکشی کرده باشند هم خیلی خوراکشی کردن روی محترم جواب بیام بخشش شاید از من کدام جواب باید قبول کنم نفهمیدم شاید از روی نامش شاید ایا نام دارد یا زایا شاید ایش اپاش هست شاید اونجا اول اپاش دادیم چون که از روی نامش آیا و سایا آیا کلامش کلام میشود شاید فینال نامو اکاش اپاش دادیم قبول است جواب قبول است همین رو پیشنهاد همین پیشنهاد آخر ما اگه باید خیلی نمیدونم با یکم پیشنهاد دیگر هم هست نه همین پیشنهاد همین است روی محترم خب قبول است واقعا اینجا گپ در برای مسابقه تایکواندو میرفت که به فینال خواهران در ولایت قزل‌ورده قزاقستان میبرند و از روی نماد تایکواندو ولی اونها رقابت نمیکنند و این گونه حالت‌ها در بعضی مسابقه‌های دیگر هم میشود که برادران به فینال میبرند خب و به خاطری که جالب باشد به خاطری که در کیم کدام یک برنامه ذهنی در این باره صحبت کنند و به خاطری که همه درباره همین مسابقه بگویند غالب رو ما با یک روح تماما غیر عادی معلوم کردن خب این راهایی که شما پیشنهاد کردین جواب درست نبودن شما بازی کودکانه را تماشا میکنید با دست خیلی بازی میکنند سنگ و قایچی و کاغذ است کو میتونید همین گونه بازی کنید شما با دست بله عیناً با همین راه با همون راهی بسیار معمولی چون گنباس یا همون سنگ و قایچی و کاغذ با همین اصول بسیار ساده و کودکانه غالب رو معین کردن به خاطری که اونها دیگه هیچ یعنی که ایراد و هیچی نداشتن و اونها خواهرها بودن دوگانیک‌ها بودن саволи рақами 8 таваҷҷӯҳ кунед ба савол он муассиса 17 августи соли 2017 дар душанбе таъсис ёфтааст мақсадаш таблиғу ташвиқи мусиқии касбӣ ва анъанавии халқ рақси миллӣ балет дастгирии санъати навозандагӣ овозхонӣ рассомӣ хуб дарёфти наврасон ва ҷавонони соҳиби истеъдод омода намудани навозандагони ҷавон ба озмуни фестивалҳои байналмилалӣ омода кардани онҳо инкишофи ҳама намудҳои фаъолияти эҷодии касбӣ ва баланд бардоштани сифати тарбияи кадрҳои баландихтисос дар соҳаи фарҳангу санъат аст шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи кадом муассиса меравад ки чанд сол пештар соли 2017 таъсис ёфт ва мақсади таъсиси онро ман кӯтоҳ бароятон гуфтам марҳамат як дақиқа вақт фикр кунед
سوی فرمی ماسه تلویزیون این من اینا شبکه سفینه بگو. ای درباره فرهنگ باشه. توجیکستان شبکه سیاسی جهان درباره جهان باز درباره کودکانه سینما درباره پیشنهاد درباره فرهنگ یک شاهنواز میشه شاهنواز آدم شاهنواز است. این و طبیعت نیست این طبیعت نوش نه اینا من نبوشم این بخش با 20 سالگی روش فیلم تلویزیون هیچ چی بودی شبکه تلویزیون شبکه فرهنگ تلویزیون فرهنگ بیان کلاس بارم تلویزیون فرهنگ نه سفینه داوود هم خیلی باحال تلویزیون فرهنگ هست فقط همین سفینه خودش شبکه رو نمبر کنه با حضور کودکان خب سینما برای کینو توجیکستان برای سیاست جهان برای جهان شبکه سیاسی و فرهنگی شبکه سفینه این سفینه پیش این سفینه پیش شد як даха вақти шумо сипарӣ шуд марамат сардори дастакӣ ҷавоб медиҳад روی محترم به این سوال خودی من دست جواب میگردونم مرامت؟ مؤسسه دولتی شاهنواز بود хуб телевизиони шаҳнавоз تلویزیون شاهنواز масалан телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳнавоз ки мақсадаш яъне таблиғу ташвиқи мусиқии касбӣ омода намудани навозандагони ҷавон раққосон ба озмуни фестивалҳои байналмилалӣ тайёр кардани онҳо буда метавр بله дар телевизион ҳамин гуна кадрҳоро тайёр мекунанд البته به نمیشه به تلویزیون این شبکه سفینه کو خودش برنامه‌های داره این پیش بود. масалан дар масъали давлатии телевизиони сафина ки инам шабакаи фарҳангӣ аст ин гуна мутахассисоро тайёр намекунанд масалан омода намудани навозандаҳову намедунам яъне ки баланд бардоштани сифати тарбияи кадрҳои баландихтисосу рақобатпазир дар соҳаи фарҳангу санъату روی محترم شما سال 17 را در نظر دارید бале соли 2017 бале تلویزیون شاهنواز телевизиони шаҳнавоз аст شاهنواز хуб иҷоба қабул кунам новобаста ба он ки ман гуфтам ки дар телевизион масалан навозанда тайёр намекунанд вале новобаста ба ин мо иҷоба қабул кунем ҳамин من فکر میکنم فیلمانی بچگانه бошад филармонияи бачагона аст онҷо навозандаҳоро тайёр мекунанд не кадом ҷавоба қабул кунем ҷавоби шуморо ё ҷавоби устодо فیلمانی جواب یکما شاهنواز телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳнавоз ё филармонияи бачагонаи тоҷикистон кадомаша қабул кунем хуб сардори даста чӣ пешниҳод доред воқеан вақти вариантҳо зиёд мешаванд камакак барои худатон душвортар мешавад барои он ки шумо бояд як варианти муайянро якто варианта пешниҳод кунед اوقلف ادریس سعده خیر نباشد سوال دیگه قبول میکنیم بچگانه را варианти дуюмро қабул Варианти мекунед дуюма. филармонияи бачагонаро بله яъне то соли 2017 мо надоштем ин гуна филармония ҳамин من тав فکر میکنم فیلمانی بچگانه به همین 2017 تاسیس شد хуб яъне то соли 2017 мо надоштем ин чизро خیر ممکن که در ساختار همون варианти فیلم- дуюма қабул кунам устод филармонияи бачагонаро чӣ мегӯяд капитани команда بله قبول қабул мекунем ин варианта қабул мекунем охирам инҷо гап дар бораи як муассиса мерафт ки ба таблиғу ташвиқи мусиқии касбӣ ва анъанавии халқи тоҷик ба рақси милливу балету дастгирии санъати навозандагиву овозхониву рассомиву хореографиву композиторӣ дарёфти наврасон ва ҷавонони соҳиби истеъдод ва ҳамчунин бо мақсадҳои дигаре ки дар поёнтар гуфтем ташкил шуда буд соли 2017 ва шумо ду вариантро пешниҳод кардем якеаш буд филармонияи бачагона ва дигаре телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳнавоз вале варианти телевизионро шумо аз миён гирифтед нахостед ки ин вариант пешниҳод шавад ва пешниҳод кардед варианти филармонияи бачагонаро ва бисёр дурустам кардед ҷавоб дуруст аст
саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар оғози асри 20 замони пайдо шудани аввалин фабрикаҳои дузандагӣ дар қатори кормандони ин фабрикаҳо як нафаре кор мекард ки ҳамеша дар кори худ аз пораи коғаз ва пораҳои кӯҳнаи матоъ истифода мебурд. аксаран ин корманд аз рӯи ҷинс ҳам аз дигарҳо фарқ дошт. шумо гӯед ки ӯ кӣ буд, чӣ кор мекард дар ин фабрика? саволфаҳм аст? як бори дига такрор кунед рӯи муҳтарам. дар оғози асри 20 вақте ки аввалин фабрикаҳои дузандагӣ ба кор шурӯъ карданд, дар коргоҳҳо дар қатори мардуме ки ба духтан машғул мешуданд, як корманди дигарам фаъолият мекард ки кораш ҳамеша бо пораҳои коғаз буд ва матоъҳои кӯҳна, матоъҳое ки истифода намешаванд. хуб ӯ чӣ корро анҷом медод? чӣ вазифаро ӯ иҷро мекард? кӣ буд ӯ? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. شاید در اصل خوب نقاشی میکرد مثلا کاغذ دامید بشه نقاشی میکرد اون نقشه رو شاید اگه مطوی کهنه در آیس فوتون میبودن تو یا مثلا نمیدونم من دخترم درست است و درست نیست بعد از اون شاید باز چی چیه بفکر. مثلا اون کاسته بود که نقشه میکشم مثلا گیر وای خیلی یعنی این طراح بودن این خوش کجا بود درباره کاغذ و کاغذ بله لاتوی پاره کونه فراش مثلا نمیاد کو مثلا همه اول کو در مطوی در کاغذ راست میشه میکشه در مطوی کهنه و استفاده شون برن روز برو ما خوشو کی اون خودش ممکن مرد بود فقط هم خیلی پیشنهاد میکرد جنسش فرق نمیکنه از کامپیوتر بود چون اصل مستق اصل 20 یا اصل این تکنیک گفتم جنسش نامعلوم بفکر کنم فراش بود. فراش جنس نداره جنسیت جنسیت فرق داره. همین یه جنسیت فرق این ماشینه یا як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ҷавоб медиҳад? روی محترم به این سوال اودین محمد فکرم جواب میتونه. марҳамат. با فکر من همه خیلی که این در زمان پیشن در زمان پیش بود آخر. اصل 20 اصل 20 اصل 20 با فکر ما هم ربات ربات رو وای میکرد. робот буд. чӣ кор мекард бо пораҳои коғаз робот? خیلی نقاشی میکرد که در اما ماکت چه می‌ساخت. ماکت میساخت روی همین ماکت های همه با در چه хулоса متوای дар نو маҷмӯъ ки ӯ робот буд با فکر ما ربات дар сехҳои дузандагӣ. روی хуб ин чизе гуфтанӣ будем? محترم روی اگر اجازت باشد یک فکری دیگر رو марҳамат. وای میکنیم. اصلا وقتی که در عصر 20 دنیا اقتصادیات مثل بعضی تکنولوژی در ساحه زواد و کارخانه پیدا شدن، یعنی ما اینجا فکر میکنیم که همون صاحب خودی کارخانه همون مرد همون سرمایه‌دار صاحب خودی همون کارخانه و اصلا در همونجا انجینیر بود. انجینیر به مقصد اون که وای خودی همون طرحی محصولاتی که برآورده میشد در کاغذ تصویر میکرد و در یگان کاغذ لطه های دویم درجه یا سوم درجه که استفاده وای بود در همونجا بریده وای میکردن اون رو بعد ҳамин варианта вақте мубоҳиса мекарден як дақиқа ҳамин вариантам пешниҳод карда буден устод? не? не ба фикрам. хуб, кадом ҷавоба қабул кунем? ҷавоби якум, ҷавоби дуюм, кадом ҷавобро? агар ҷавоби ё варианти сеюм набошад? همین وریانت دویم قبول میکنیم. варианти дуюм яъне ки он муҳандис буд, инженер буд. بله. хуб, бояд гӯям ки ҷавобе ки шумо пешниҳод кардем мисли ҷавоби пештараи шумо
дуруст набуд. иҷоби нодуруст буд. хуб ин нафар бо пораҳои коғаз, вазифаи нафар аз чӣ иборат буд? Як мард буд ва вазифааш иборат буд аз тез кардани қайчиҳо ва ӯ бо ҳамон варақҳое ки носуфта ҳастанд, мисли наждачная бумага, бо ин варақҳо қайчиҳоро тез мекард ва барои санҷиш пораҳои матоъҳоро мебурид ки чӣ гуна аст. яъне вазифааш аз тез кардани қайчиҳо иборат буд. тамом. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт иттифоқи композиторони тоҷикистон як ҷоиза дошт ва шояд ҳоло ҳам ҳаст ин ҷоиза ва онро ба нафароне ки дар ин самт хидмати зиёд карданд ба онҳо эҳдо мекард, тақдим мекард. хуб ва чанд нафар аз он ҷумла раиси феълии иттифоқи композиторони тоҷикистон ин ҷоизаро доранд. шумо гӯед ки ҳамон ҷоизае ки иттифоқи композиторони тоҷикистон дорад ба номи ки аст? савол фаҳмо аст? яъне ҷоизаи иттифоқи композиторони тоҷикистон ба номи ки аст? марҳамат, як дақиқа вақт. ин дар ин блок фикр мекунам саволи осонтар буд. марҳамат. композиторон ҳамаҷо талабхоҷа сатторов хай ректори консерватория буд бана дамир дусмамадов ба номи Дамир Дусмамадов. Дамир Дусмамадов набуд? мирхоҷа атоев не ҳаста композитора мирхоҷа не хизмат ҳаст яками ҷоиза ба номи ҳамаи ба номи таҳия кардаги яками ҳамин ба номи талабхоҷа. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат. ровии муҳтарам, акнун дар ин масъала ҷавоби ба фикрам аниқ дақиқ надорем, лекин баъзе паҳлӯҳои ҳамин чиз мо вай мекунем. тасаввур кунед иттифоқи композиторон, композиторҳо, оҳангсозон, бастакорон. акнун оное ки мо дар ёдмон ҳаст Дамир Дусмуҳаммадов, Шарофиддин Сайфиддинов, Талабхоҷа Сатторов ки ректори консерваторияи миллии Тоҷикистонро ба ӯҳда доштанд ва ҳоло ҳамин консерватория ба номи он кас гузошта шудаанд. ва ҷавоби шумо ин? ман фикр мекунам ки барои эҳтироми шахсияти ҳамин Талабхоҷа Сатторов ки муассисаи олии касбӣ ба номи ҳамин кас гузошта шудааст, Талабхоҷа Сатторов, шояд ҳамин гуна ҷоиза ҳам таъсис дода шуда бошад. яъне ҷоизаи иттифоқи композиторони тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов. хуб, дар бораи ҷоизаи иттифоқи журналистони тоҷикистон чӣ медонед? ба номи ки аст? ҷоизаи иттифоқи журналистони тоҷикистон ба номи Лоҳутӣ аст, Абулқосим Лоҳутӣ. хуб, ва боз дар соҳаҳои дигар ҳам ҳаст ҷоизаҳо барои масалан нафароне ки дар соҳаи илм муваффақ мешаванд.
барои олимони ҷавон ҷоизаи махсус ҳаст. хуб, ҷавоби шуморо қабул мекунем агар кадом вариантҳои дигар нест ва аз рӯи анъана дигар ман мепурсам ки бо вариантҳо ҳаст нест, барои ин ки шумо ҳамеша 2 ё 3 вариант доштем. хуб, ва дар ин савол ки мо гуфтем саволи осонтар аст, мебинам ки як вариант пешниҳод шуд, ҳамон як варианте ки натавонист шуморо ё ҳисобро ба манфиати шумо дигар кунад. хуб, ин ҷоизаи иттифоқи композиторони тоҷикистон ба номи борбад аст. борбад. чаро борбад? фикр мекунам шумо аллакай фаҳмидед. саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ман аз миёни саволҳои такрорӣ барои шумо як савола пешниҳод мекунам. ба умед мешавам ки шумо ин савола шунидед ё дар барномаи шумо ё дар барномаи дигарон буд ва метавонед ки ба савол ҷавоб диҳед. хуб, бо назардошти ине ки ҳисоб шумо дар мавриди салиб, крест, салиб маълумот дорен ва масалан дар мошинои ёрии таъҷилӣ ин салиб ранги сурх дорад. хуб, ва ҳамчунин салибҳое ҳастанд ки рангҳои дигар доранд. масалан ранги кабуд доранд. хуб, ин аз кадом хадамот аст? агар ҳамон салиб ранги сурх дошта бошад, ин нишони чи аст? ёрии ё хадамоти ёрии таъҷилӣ аст, не? хуб, ва худи ҳамин салиби сурх ҳам як созмон ҳам аст ки салибшон сурх аст. хуб, агар ҳамин салиб кабуд бошад, чӣ маънӣ дорад? аз кадом хадамот аст? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. کبوت هم کبوت باید نه سرخ میگل کش ها میگل کش کارگرای حفظ حقوق ندارد ولی که همه ماشینشان خیلی ندارد شرکت هست نشون این فرند درست است نه سور خودش رمزی یوری تجدیدی است سور رمزی همین کبوتش رمزی حقوق یا که پجر نشون نیست که نه نه حجر نیست سفید پجر نیست سفید نیست زنشید همین پیشنهاد کردمش کبوت زنشید همین کارگرای حفظ حقوق کی در پیشنهاد کرد سیجان در پیشنهاد سیجان نه چیش نمیدونم مثلا نمید نمره موشن است که کبوت است نه همون لازم تکلیف سیجون درست بومد як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста, ки ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол аз команда сеҷун обиҷун ҷавоб медиҳад. марҳамат. мо аъзоёни гурӯҳ яъне ба хулосае омадем ки мумкин ин кормандони ҳифзи ҳуқуқ аз он ҷумла бозарити давлатии автомобилӣ бошанд ки мошинҳои онҳо яъне бо ранг кабуд, яъне дар мошини онҳо шумо салиба дидем, креста ё ҳамун ҷамъа дар мошини онҳо дидем ки ранги кабуд дорад? نه روی محترم ما اینجا یعنی شما در نظر دارید که салиб гуфтем. صلیبی کبود هم؟ бале, салиби кабуд, бале. агар ин салиб ранги кабуд дошта бошад, аз кадом хадамот аст? шумо фикр кардед ки мошин бояд ранги кабуд дошта бошад? نه ما خود همه خیلی رنگی کبود رو ما فهمیدیم که یعنی اگر میگل که بگیم که کبود яъне инҷо гап дар бораи салиб меравад. гуфтем ки масалан сурх аст, агар ин рамзи салиби сурх аст ва сурх ин рамзи ёрии таъҷилӣ аст, салибе ки сурх аст ҳамон ба аломати ҷамъи математика бисёр монанд аст, не?
ва агар ҳамин салибу ҳамун аломати ба ҷамъ монанд агар ранги кабуд дошта бошад, ин аз кадом мақомот аст, чиро ифода мекунад? ташкилоти байналхалқии нима моҳе ку полумесия аст. ҳамон байнаш баъз пилуси кабуд ҳай, анам пилуси кабуд ҳай. ҳамира буду ифода кард. мо ба хулоса омадаем ки ҳамин салиби сурхе ки ҳаст ва дар бораи агар ёрии таҷлили тиббӣ бошад, яъне дида мешавад, ҳамун салиби кабуташ шояд барои ҳамин вай бошад. ҳолатҳои нохуш мешавад ки обхезии заминҷунбӣ, ҳолат ки аз хадамоти наҷотдиҳӣ, ҳолати фавқулода, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи шаҳрвандӣ, ҳамин тавр? бале, шояд ҳамин бошад. хуб, ин ҷавоб қабул аст? қабул аст, вале нодуруст аст. ин агар ранги кабуд дошта бошад, хадамоти ветеринарӣ аст. Ветеринарӣ. саволи рақами 9 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт чанд ширкати мошинсозӣ дар иёлоти муттаҳидаи амрико мошинҳое истеҳсол карданд ки бордони онҳо аз дарун кушода мешуд ва ин навгонӣ ба қавле фақат ба хотири он буд ки ҳамон чиз кам бишавад. чӣ кам бишавад? савол фаҳм аст? як вақт якчанд ширкати мошинсозӣ дар иёлоти муттаҳидаи амрико мошинҳое истеҳсол карданд ки бордони онҳо аз дарун кушода мешуд. мақсади ин навгонӣ ҳамин буд ки як чиро мехостанд ки камтар шавад. чиро? марамат фикр кунед. гӯш ки ҳар як боре мисол агар дар соҳаи таксӣ кор кунад, ҳар як маротибае ки мефурӯяд, мисол чамадони мисол пассажир фуромаданаш дар кор ақиб кушодан ҳамин чиз эҷор мекард бигӣ мегӯ лекин фисарон бо фуромадан баромадаш камтар мешад. боз чӣ боз чиз кам бо чӣ фикр? димаш мо медонем чӣ медонем. димаш мо мисоли ҳама айдарон ки кушода мешад, дузди камтар мешад. берун кам наметавонад. дузди кам мешад. дузди кам мешад. ин ами асосшам меяд. асосшам мешад. боз ин баъдан чӣ бошад? дуз агар бошад айтари пешам домода метавонад. не дарун да. не охир мисол ду замок дар корда у ҳолате ки байда не охир дуруст. иҷо эҳтимолият бо камтар мешавад ки эҳтимолияти дузди ай ду нуқтае мекушад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ҷавоб медиҳад? روی محترم با این سوال خودین محمد جواب میتونم. марамат روی محترم ما جو دو واریانت داریم. واریانت یکمش همه که یک وقتا همه خطر ماشین‌های که ماشین‌ها برای کشودن باردون از درون کشوده میشد. خب این به خاطر یک کمی که مثال اما آدم اما راننده فرآمدن و برآمدن بای میشد. اکانومی بای میشد. وقت مثلا اکانومی کنه. شما از درون گفته درونی سالن در نظر دارین یا درونی باردون؟ درونی نه باردون همه جایی که بار بله ما در نظر داریم که این باردون از درونی باردون کشوده میشد. از درونی باردون کشوده میشد. و شرکت های استحصال کننده ماشین
фақат ба хотири кам кардани як чиз ин кора карда буданд. кам кардани чӣ? دزدی کمتر میشد. مثال از بیرون اگر کشاده هر کس میتواند باردانه. خب این وقتی همین ولیت دیمش برای که همین دزدی کمتر میشود. чӣ хел вақте ки вай аз дарун кушода шавад, дуздҳо аз берун чӣ кор мекунанд? نه وقتی که از درون کشاده می شود این امکانیتی دزدی رو کمتر میکنه. дуздии чиро? دزدی مثلا محصولاتی در بردان گذاشته شده. фаҳмо вақте ки дар бордон маҳсулот гузоштем, аз берун имкони кушодан ҳаст. яъне ки дар берун барои кушодан ҳаст он чӣ ки шумо мекушоед. фақат ширкатҳои мошинсозӣ иловатан аз дарун ҳам имкони кушодани он чиро гузоштанд. яъне ки ба ин тавр не ки аз берун набошад, аз берун ҳам ҳаст. фақат аз дохили бордон имкони кушодан мавҷуд буд. ширкатҳои истеҳсолкунандаи мошин ба хотири як чиз ин кора карданд ки ҳамон чӣ камтар шавад. чӣ камтар шавад? умедворам савол фаҳмо шуд не ин дафъа? яъне ки бордонҳо аз берун ҳам кушода мешуданд. албатта он қисме ки аз берун мекушоед доштанд ва аз дарун мошинҳо то он вақт надоштанд ва як вақт дига аз дарун ҳам имкони кушодан вуҷуд дошт. شخصی اگر در درون بردون نباشد از درون کشاده نمیتواند. خب پس معلوم میگردد که این بردون ها در اینجا حتما آدمون می نشینند. در بردون ماشین وقتی که درون که کشادن ضرورت پیدا شود چرا آدمون در سالن نمیشینند؟ خب نه من نمیخوام فکرتون رو پریشان کنم، شما دوام بدید. خیلی شاید بردون نسبتاً جای خوب برای نشستن شاید باشد. خب بردونای ماشین وقتی که اینجا مثلا از درونی سالن گویم کشادن امکانیت نیست بردون رو، فقط از درونی بردون کشادن. بله. پس ضرورت در اون است که اونجا مثلا شخص باشه در درون بردون که از درون کشاید. مادامی که اگر همین حالت باشد وقتی که بعد همون توقفگاه ضروری به جای ضروری رسید و درون خودش کشاده بیرون می شود و باز بردون رو محکم میکنه. مرا این چیز حیران میکند که چرا شخص در بردون باید بشیند وقتی که سالن ماشین هست؟ بردون ببینی از نامش هم معلوم است برای بار کردن است اونجا، نه؟ باگاژ. ولی به هر صورت شما میتونید همین وریانت هم پیشنهاد کنید. اگر فکر کنید که این وریانت درست است میتونید پیشنهاد کنید. منطقاً من همین رو پیشنهاد میکنم و فکر میکنم که باید همین خیلی باشه. یعنی که اونجا آدمان میشیشتن و اونجا جای راحتی نشستن است. در حالت که بردونای ماشینای خودمون یک بار فکر کنید که اونجا امکانی نشستن هست؟ نه اگه در ماشینای خودمون امکانیت نه، ماشینای اونا هم بردوناشون مثل ماشینای ما هستن. یعنی که دیگه اون وقتی پس چی ضرورت و اگر در اون گپ سر همین است که چرا این کار انجام دادن؟ برای کم کردن چی؟ خب چی وریانت پیشنهاد میکنیم؟ خیلی زیاد فکر کردیم در این باره. نه اینجا که ممکن همون خود این ماشین تعییناتش برای مخصوص جهازانیده شده است. مثلا حوزه خیلی که ماشین‌های یاری تعجیلی که قسمتی عقب آنها همه خیلی بردون حساب می شود و اونجا همون بردون حساب می شود و مردم به زور در اونجا می نشینند. یعنی که شما فکر میکنید که اینا ماشین‌های یاری تعجیلی هستند؟ همینطور؟ عموما وریانتی که شما میخواهید پیشنهاد کنید مرامت پیشنهاد کنید. همین خیلی. خب همین خیلی پیشنهاد کردم میشه. چی پیشنهاد میکنید؟ یعنی تعیینات آنها شاید برای یاری تعجیلی بود. یاری تعجیلی بود. یاری تعجیلی. ماشین‌های یاری تعجیلی. اونا دارند بردون همینطور؟ همون خودی همون قسمتی دویمی، یعنی که اون جایی که راننده می‌نشیند و عقب آن دیگه سالن است. دیگه فکر میکنم ممکن همین آدم ربایی باشد. مقصد وقتی که چی باشد؟ آدم ربایی مقصد. یعنی آدم ربایی.
ва мақсади он ширкатҳо кам кардани одамрабоӣ аст ҳамхел ва одам вақте мерабоянд чӣ кор мекунад ӯ мақсад агар дар багаж бошад мақсад метавонад ки адам ҷо мақсад барояд барояд метавонад хуб ина чӣ хел фикр кардем шумо хуб бар сурат варианти зиёд шудан кадомеро пешниҳод мекунем варианти охирро аввалро дуюмро ё шояд варианти чорум бо ҳаст روی محترم جوابی که وای اعضای گروه رحمه محمد سید گوسفند نمون قبول میکنیم ёри таъҷилӣ аст بله мошини ёри таъҷилӣ варианте ки саидҷон пешниҳод кард чӣ маъқул нашуд барои шумо саидҷон ممکن است خبوی سیجان باشد хуб бисёр душвор аст рости интихоб кардан ва ҷавоби шумо кадом аст кадом вариант шуд ҳоле ман намедонам ки варианти дуруст инҷо ҳаст ё нест سیجان بجنوبی хуб ҷавоби дуруст ба назартон кадом метобад وای روی محترم که شما وای کردید ما مجبوریم که همین وای سیجان و بیجان ما яъне ки барои кам кардани одамрабоӣ буд بله хуб шумо аз рӯи ихтисос ки ҳастен саидҷон ҳуқуқшинос физик физик хел бошад физикҳо ҷавоби нодуруст намедиҳанд ҷавоб комилан дуруст аст барои кам кардани одамрабоӣ буд вақте ки диданд ки аз рӯи омор одамони зиёдро мерабоянд ва устод дуруст гуфтест ки одам бояд онро кушояд кадом одам вақте ки маҷбурӣ ӯро чӣ кор мекунанд ба бағоҷи мошин партофтанд ва ӯро дуздиданд ва ӯ роҳат метавонад аз дарун бағоҷро кушояд я доду фарёд занад намедонам таваҷҷӯҳи атрофиёнро ба худ ҷалб кунад ва ширкатҳо барои кам кардани одамрабоӣ ин корро анҷом доданд яъне аз дохил имкон доданд ки бағоҷ кушода шавад саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол ҳамон номае ки пештар аз соли 1970 кушода шуд кай навишта шуда буд ва онро кӣ навишта буд он аз шумори номаҳои машҳур аст ва баъзеҳо мегӯянд ки дар ё бо ду мазмун навишта шуда буд бо ду мазмун ва онро пештар аз соли 1970 яъне чанд сол пеш аз соли 1970 кушоданд зеро фурсаташ вақташ ҳамон замон буд ин номаи кӣ буд ки онро навишта буд чӣ мазмун дошт ва агар шумо ба қисмати аввали саволам ҷавоб гӯед ин номаи кӣ буд ҷавобтон қабул аст савол умуман фаҳмо аст агар фаҳмо аст маромад як дақиқа вақт фикр кунед روی محترم گپ در باره کدوم وای میرود سال 1970 як нома аст ки пеш аз соли 1970 онро кушоданд яъне хеле қаблтар навишта шуда буд вале пеш аз соли 1970 кушоданд яъне як ду сол пештар аз соли 1970 кушоданд онро шумо гӯед ки ин номаи кӣ буд ва ҳамин гуна дар фарзиҳо ҳам ҳаст ки ин нома бо ду мазмун навишта шуда буд ва он вақт албатта дар бораи он на ҳама медонистанд ва пеш аз соли 1970 яъне як ду сол пеш аз соли 1970 он номаро кушоданд зеро ки вақташ фурсаташ ҳамон вақт буд маромад як дақиқа вақт доред фикр кунед соли
لازم 68 یافتن این نمره هم وقت شد یا نیافتن ولی مثلا این کتیبه هایی که رایون عینی پنجکن یافتن که اوید جنگ سپیتامین بود دیوشتی بود که وای نیست این هم وقت ضرور شد میگه که شدن بیزنس چی نوما هاشو هم این نومایی باید نیست نه نویسنده خودمون لفظ شده میشه 68 نوما نویسنده 68 چه خیلی بود بسیار النوم اولی نوما نوما مکتوب شورشی مکتوب شد اما نوما وقتش درست هم کامل کافه دیشه کنه پیش بود با تو مضمون پیش بود پدر سال بعد شرط نیست که کامل باشه میگه نوما کی بود نوما استالین باشه як даха вақти шумо сипарӣ шуд марамад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб пешниҳод мекунад خیلی نباشه اعضای دسته که از جوانترین اعضای دسته همه سیجان و بیجان با این سوال جواب میتید саиҷон дигар як ҷавоби дуруст дорад و دولت алакай таваҷҷӯҳ ба шумо дигар хел аст саиҷон марамад мумкин ҳамин номаро мақсад хеле пешнависнанда буданд ё дар 10 солаҳо хуб тасаввур кунед ки беш аз 10 сол пештар навишта шуда буд вале пеш аз соли 1970 онро кушоданд ба хотире ки вақти кушоданаш ҳамон замон буд ва и аз баъзе омилҳои дигар вобаста буд аз баъзе сабабҳои дигар инҷо буд ки баъд онро кушоданд ва дар бораи ҳамин нома мегӯянд ки эҳтимол меравад ки он ду вариант навишта шуда бошад ҳамон замоне ки қариб 10 сол пеш яъне ки навишта шуда буд яъне қариб 10 сол пештар хуб ин номаи кӣ буд ки як 2 сол пештар аз соли 1970 онро кушоданд ба қавле хонданд мумкин мартин люзер кинг мумкин бошад бод хуб номаи кӣ буд мартин люзер кинг мартин кинг люзер кинг фаҳмо ва ҳамин матни номае ки дар вашингтон дар як маҷмӯаи меъмориам навишта шудааст ҳамин мумкин ҳамин бошад хуб ин ҷавоба қабул мекунем ва бояд гуфт ки ҷавоби дуруст набуд шумо дури баъд рафтен ин агар ман мегуфтам соли 1968 кушода шуд чӣ ба ёдтон меомад аллакай мо ҷавоба қабул кардем ҳисобам тағйир ёфт метавонед илова кунед марамад ҳамин вазъияти шӯравӣ бо хитой соли 1968 на ин номаи гагарин буд ва соли 1968 баъди вафоташ онро кушода буданд ва ин моҳи апрели соли 61 навишта шуда буд барои наздикон ва мегӯянд ки дар ду мазмун буд ҳамин тавр мегӯянд ки якеаш онҳо ба ҳар сурат умедвор буданд ки бармегардад вале фарзияи дигар ё яъне версияи дигарам буда метавонист ва аз ин рӯ мегӯянд ки дар ду шакл навишта шуда буд ва ин ҳамон номаи гагарин буд ки барои наздиконаш буд чаро соли 1968 фикр мекунам ки 27 марти соли 1968 медонед ки чӣ ҳодиса рух дода буд хуб барсурат бозӣ хуб буд ин тим ном дорад фотон ва ташаккур мегӯям барои шумо иштирокчиёни азиз ташаккур ба муаллифони саволҳо ташаккур барои бинандаои мо ки ин ҳафта саволҳои ҷолиби худро барои мо мефиристанд то барномаи дигар субҳон ҷалилов будам комёбу муваффақ бошед